Tukang syuting goyang. Karang. Bawa keluar kemari terus ya. Jal. Oi, Jal. Bawa keluar kemari dia. Jal. Jal, kemari bawa kemari. Lewat. Bawa kemari dia, bawa kemari. Dia ikut. Tukang syutingnya sangkut. Selamat ikan hanyut di sana. Jangan turun dulu. Hati-hati licin. Slow aja, kasih lepas tuh. Alah, syutingannya pun nggak jelas nih. Masih. Nampak satu. Kecil ni tu. Gulung. Takarang tu sini bang. Hoi, takarang sini. Hei, jatuh. Iya. Minta nyelamat betul. Hati-hati kena mata pancing. Gajah deh begal. Ya, begal dua-dua kita ya. 2 biji kita begal, 2 biji kita begal. Asli. Naik. Jangan kang. Nampak luar. Nampak nama depan. Kalau udah naik seekor udah pede kita. Sambar kenali. Oi! Awas. Awas Alif. Lantang segala. Mana nampak di kamar di atas. Gabu. Cepat, turun. Awas itu Alif. Gimana kita jalan lagi? Ini kita jalan kita aja tuh. Bentar Wi, tenang Wi. Jangan kemari, jangan. Jalan kemari. Ah, kalau dia ikutkan aja, dikurangkan. Ikuti. Kecil. Liv. Udah gantong tuh rame talinya Liv.